Nalu jaho hormaki ibain hasusane. Nalu jaho hormaki ibain hasusane. Rade dihon adiani sai bereng dompak Yesusi. Rade dihon adiani sai bereng dompak Yesusi. Soho ungut-ungut mi paso, soho ungut-ungut mi paso, pohon maho paso saretami. Soho ungut-ungut mi paso, soho ungut-ungut mi paso, paso saritami. Jadi soni mah di hamu bere nami ala nu ngasih kok besiak kami dina pasahaton aka hata pasu-pasu hata nauli hata nadenggang tuhamu bere nami sayang dia emak tangiat tong amat tadi bata ima hata berpudi siak kami tulangmu tuhamuna bere nami alani tapasikok ma udauton ramado maita ditangiang hato patai ali amanami ali amanami tadi berdua gijang saya pinodonia magwarman saya Roma harajom saya saut malam meniroham di mono tokosong di berdua gijang leho matuham bisa dari on hamun siap hari saya sama dosa nami songok pada sanami di dosa di doman nomor dosa tuhami unang kami tu kiyo tu pamujuna berdua mahami siapa mago ai hono na puna harajau lot hagukur rohnya sama kau saliling nililingna. Amen. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot persauran itu di bawah berjima. Nama ngaramoti kita setikion sahat turun di saliling nililingna. Amen. Amen. Kadalang mana sih dah? Kamu melakukan ya saudara kami. Saudara kami, pun ada saudara. Takut keberadaan dialah kami perkele pemuna nung mangarade matalo di haroro muna tulang nami nang golan Bila kami pertiket tahu mga tulang ro tulang muna adorak so utor dahami pakatayo asa parjodojo inarohan namin yan hami marsiarisan na mardong tubo
lau pasaton nakahata pasu-pasu tutong atongan muna ima di padohang muna di naung makatahatay manong matong beraja hita na budari di pasari majuaon ni boru nami di bagas tatikyo so di maju padohan nami di hamu raja ni si marmata Itulah. di hita di bagas tatikyo ni ngaroha asa dos rohata perjodoh majoro tabungka dohot ede baru martamia ano pe adong sada songona agak songona me ahwida nakipabain ni dong atubut ta si marmata bagak kuida ya kok kamu majoro ano pe tapay iya sinabila ay ben hampir sarupay si marmata ko sinabila jadi pamajo ede tamay de tabar dulu Inde nomor 2 Pitusia 270 sia. Pasahat masudena na hinosohon mi tu debaka Jehovah. Jolma rohana dona sau. Artamiak kita di bata dahoban namar habangsa di Banua Gijak peho jono doho di nama jauh warung di bagas satikyon marhidian Yesus Kristus Tuhan nami jemodo di sumpah rohan nami gudang mau lihat itu adu pamu ala di lian hodo di hami hahipason keluarga yang nenggolan lumu bimar raja ni berkelengkon nami raja si marmata di bagas anompason ima sada ina manam boro nami naum bostan di toma-toma nami di bagas satikyon alani ali Tuhan fasahat nami mahadirion nami tuho lumuhi ma nang iya nakon nami on keluarga di seluruh mata ali Tuhan di bagasati kiong mardos ni rohado kami do parkelengon nami di bagasan pason ali Tuhan na fasahaton akahata paso-paso di nalaman na ruhon ina na holongan ni rohan nami di bagasan pason ali Tuhan di bagasati kiong tuturi jana ajari kami ali Tuhan asa kami bohal ni pagdagi yung bohal ni partodion ni anakon namion di akang orura si gano pari atong ali Tuhan di bagasat tikyo pelang ido kami suruh kamu nang paragilingon nami raja ni si marmata di bagasat tikyo terterbaik sumbot sa rohani aka keluarga mo bimakaya anakon ni buru nami ali Tuhan pos dorohan nami ali Tuhan na buanom nami ni anakon nami at tutok atong asa tangan muna gajang na badiyay dari Tuhan na masuk-masuk na sida asa taruli na sida kapasok-pasok sila sinirohan di na madala ni ari-ari ng murum na sida tuwang kari na mangyur Tuhan jolo orasi asa tama na sa tama kami madaro pasok-pasok na siya Tuhan na sirohan mo daw yung Panginoon namin di bagasan ko ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin pasahat Tuhan katakinan dasari alas tolong rohana nama dongan hitam siang pikiran nasal sui saat produser religion dan mamut kama dan jalak nuhata menang nakahawalongno di sini hamu keluarganan kahite-hite na pinukusni udah kita karena bulan kita karena mulamu akka pinopani inang nakahawalongno dan pula berjam rohana malora makata dihita sudi dihamu kalmo pinopani inang nakahawalongno sai tapasa na Jehovah dari pasat kamu dari Jehovah
asa igana na patuloy lakang asa igana na mga ngajari kamu sa lubog na mangundakon at kapure ni inak na taolong na akaya mapulay na pinita akaya mapulay na tuwa mo akaya nakon laksa na kamu na ha asa na pasu-pasu kamu na asa na pasu-pasu dito sa lubog na dahil gusto ma nangaka kata ni Tuhan hido pangaliwan bakta hido gogo di kita dokon kata anak firmanmu adalah kekuatan kata ni Tuhan hido gogo di kita sama jono madirit ka Tuhan karena mobi hamu akka pinokar ni inang na tao mau lihat ima jonagoy kasahat semburu ni menggolan bagasan tiga jadi melihat ma ibu mata nama rabut ni Roma di pasari madon ni Puru Namyo di sonrodo kami sungut tulang muna nenggolan di ma dinong marujung Puru Namyo apalagi dikyon sidon nami tu kamu aka pinokar ni Puru Namyo atau to puru kamu kesatuan dos miroha tu aka pinokar ni Puru Namyo asa dapot ni kamu cupang na kinalahan dapot na niluan upang ni amat na berdua di Batak dan semuanya siap kami kata saudara-saudara berdoa dan berdoa. Ano pinanabay? Jadi makatay na hita adorak so pasahat kami poras pin do alay sa tabi ma ihamong na raja di Sumarmata Kaya ditulah. di haroro kami di baga sa tikyon kan para potohon nami jon yan alay wi adorak soaha alay wi kaum belga tato kosok na poras pin do rin narohamo na molo kami anak ni raja do kami siya tuga aga pedido ko kamu pertanyaan sari matuga buko kami duduk kami nomor 7 dapat oh asal sohamo na da kolaborasi buko kami molate Kaya ditulah. maka tayo mahita lumumima di bawah hukum nami dohok dibere nami sa luhuk na bapak udang dohok papatuan na martina dohok ibaga sa tikyo dohok no kuruto hamuna dan apala siya no bibir patarila suratan olo na pailaw yaling sonari anggo hata nakin anggo boda ngahudok kon nakituho imay huton na hudok na dijabui molo hami sonari siyan hula-hulang hata paso-paso dolo si pasa kon nami tutong ato mamuna alana kubo kami do paso na hudok kon nakiani eme na malundu dohok boras pir laos hugo kami do tong dohok ulos na marabo asa las rohani badamuna uli nang rohani totimuna asno soon na hudok ko sinasugutan nomor sada Tuhan itu martamia kuama asa madalani nang parkarejoam asa di barburu-buru Tuhan tahu nailaw mamula akasidam jalan apa dua hon pas dosoon na hudok kon nakiani dalihan na tuloy manat sopa elet ido simbol ido paramoluan ay na tua ibi na julu di dokot doi tulakan nang tu iba di dokot doi ay mololaho amang mangarat ko para julu luy amang mo dung diluluy ho amang mo roma amang mi do idok ko mamuse mardo makuta mahita ho muse dung mardo makuta ho muse roro masahutay madokon marfuria mahita muse innalatto tarida maholisi tarida madamang disi di bodo portibion maho na margasi marmar Oma patuduholong mo dalam mo laho madalani patadahot dirim tutuhani doho patadahot dirim tudalihan na tulunak niyani asa taruli ko pasu-pasu dohot dung tau taruhan anon nyon omak na tahahorongnya noete di baga satikyo songon hari tulangmu di baga satikyo dohoron nami dan apalaga jambi di hamona iro si pahusor-husorom muna ingot matuhani jala ingot to di dalihan na tolui asa madalani ari-ari ni ngolong po beho nang madalani di parkarizuan mana tu dia beho mga nagkarizu moro martamiak ko pasti patuduhan ni debatado dalammu nang jadi gobernador natardupa osoroham iko berengom mo do siamon berengom mo tu hapiran berengom mo do tu budi lubumi matujuru itor patar doi
Mero parsinod ng matanya ri tutong-tungang gawi taru di hon ng paso-paso. Jadi di bagas sa tikyope, ima zoron na buhay sahan di hatanami, di bagas sa tikyo, para hati-hati homay, ape may di barsabuamu, tua nang dia barang, abing nang dia binang. Jadi noy ka di bagas sa tikyo di hararo namin, pabotohonon nami do, ima nahulo ko sinakin na paduha liyok kumimenya na rey, patakasok kudobe. Di hararo namin di bagas sa tikyo. Di pertanyaan dulu itu kamu nanian nabudari. Alai, ala raja do habis siap tuba. Raja do nang di sini kalango. Huboto hamido di bagasa tekyo. Napi di bagasa pertanyaan. Om do hubuk kami. Di mana kin eme nomor ludu mah di hamu panggabian. Ludu na manang parhurasa. Dohot poras pir mapoki. Bahul mapat saloman. Pir matot dimuna luju mah nang panamota. Abang permusit nami. Kupasahat kami jo boros pirio asa badamang jo musik na nahopat ko. Dinas ni rohanami di bagas hatikyon di hamuna keluarga ni si marmata lumobi madi bahu punami doh aka amang undang saluhuna laos adong doh kami doh kudos pasahon nami madi bagas hatikyon noni tu hamuna ima ulos palas roha doh palas badan di bagas hatikyon alai molo palas sotodim amat tadibatado pasong naho dokon nakian jadi asal wae papartorangan na saudi asa segijak asa setoro na tu bijak ala dawang do nama kasuhut nanti gawi jala horas na barjolo opa mahmud namar kasuhut nanti tulu maguru sadama anak ika songonido aman oh jadi sada bima nasida buru dohot sadama tulakam baru muse tu pahopu panggoaran pahopu panggoaran baru tupahopu siap buru persagomong madaya bereda pahopu nami buru hela ni si marmata iya tolu Pahopu siap iya buru, pahopu si anak dia si biu. Ido, kamu itu jadi itu termasuknya kok oh kata baru saya mau se tupahopu buru pasagomang mada pahopu boru ga? Ya, isa tu si pahopu boru. Ya, pahopu boru. Ani, jadi molo tu hamun lagu non hamin beda. Jadi sada mamuse tu anak masobar hasa hotan doke buti dua naik hamun apa? Alai manang nabu hape dos baru hamun ada mangga. Sotung mana rita badamu? Moro pe manari badamu sotok sahatu patot diamu. Ima jorti baik kami tu, mas. Iya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7. Iya. Udah. Nah selesai. Iya, terus tahu nak. Iya.
Olo, apa homa jo? Apa homa jo? Apa homa? Ano pehatana? Saya makan tahun. Apa homa? Mapas? Aletio. Iya. Iyo. Iya. Langsung mulai masuk PT rumah jo. Iya. Molo hata pataknan yan. Kurhado iba di manok ni iba. Dari songoni mahorang kepertikit. Jadi sahang amuse tu amang udang muna manang bapak tua muna. Tiga dua. Roma Parmeran. Ay, sana hulok pat ay. Olo. Iya. Iya, mundur maju ha motor, mundur asa tornabo. Olo. Tido. Nah, bapak nomor 3 dulu, tornapak mah. Bapak ni mana? Oh, na dua do? Ah, baru Naboruna. Naboruna. Sudah do, dua. Ah. Baru Dos Marohamuna. Ido. Sono Dos Marohamuna da bere boruko. Da? Buang mamuse anakmu, persagoma matu nasida, Tuhanmu na tulu, persagoma. Tua anakmu na tulu. Allah. Jadi di hobe na boru toksoni. Buang mamuse anakmu, anai morosada be persagoma matu nasida. Ido. Buat. Jubere. Isema. Oh, ngayo. Ya, rohan. Aku pego de roso. Berian. Media beri. Nah, beri. Isero. Tubuh dorakin, dia do. Oh, Allah. Roso. Iya, sahabat jaluan. Iya, sahabat jaluan. Allah. Alapas. Iya, Pak Borha. Dari. Tu apa nama tinuruhon termasuk Mahamuna. Sada. Masuk. Iya. Dia pahopui persagoma tu nasida. Pahopui. Ilopin. Dia tu sada ilopin. Iya. Isorpi do hata tubana. Iya, jadi. Allah. Jadi asa betul masuk mamang saya tu Naboruna dua. Matuson. Iya. Otuson. Sana do. Sana masuk. Asal di Kongo pakai Ya. na ilo. Iya. Neo sana naik. Iya. Jadi tutuma da bere museda, saya mah persagoma tu nasida. Di tubuhmu na dua naik. Jawaban nasida. Masuk. Iya. Saya mah tu na dua. Iya. Jadi atas soni nama hurala. Ada lebih na hura. Sono tulang. Jadi sana naik. Jadi helanami serena sasbelu. Jadi nangga palalu pada be guru kuda. Serena ikotonami sasbelu. Itu? Kalau sipasarim. Masuk dah sih. Ada lebih. Sana naik. Dua naik ada dua. No. Dua naik. Iya. Dia doh. Alhamdulillah. Oh, ini tuh. Iya. Iya, auto sih. Dia usul. Bagaimana so tinggi coba tu son. Iya. Tu Indonesia dotongan noni. Jadi sonari sono mah ada orang susahan tu persauna alana na buhabe lakam do pargongkom. Tangi adong dope asal patakas tuang. Jadi semua ni madi hita. Ade, adong dobe Iya. akhira. Di mobil itu pahopo name, patakas pahopo. Allah. Persanggoma pahupu anak nunga, persanggoma tu pahupu boru nunga. Di anak di boru nunga. Iya. Di bapa maraha marangi penunga, di boru penunga. Sahat tu helanami
do bere nami. Iya. Ina maulana tulang. Mau dah sama. Mata deh. Mata. Parsauk munai do tubuh muna. Manang bohape di dopok kamuna. Alani imana do asa gabe bui terjadi udono tinggal. Pasahat tamu, pasahat bu. Iya. Oh lo. Iya. Jadi asa hukatahon hatani ulos. Makatai mahita aka pahopo. Dohot diberi nama sedehorna. Hatani nama tua do nama tokoni. Partimi na buluk sihala, lomak main na bulung niopopo. Manupak ba atong amat talibata, makurasi manang akas sahalan niyo. Matutu. Asa balitang main na pagawi, nati na botabuan. Ari mumulu sugok gabi, ala takas uhuidahami hamo marsi paulo. Matutu tulang. Emeni si tabatua, parlinggo manideke na omok. Amat talibata tok siliut tua. Atau nyalakon nami saluhuna. Tuta babaro hatanonon. Amat talibata na martua, saluhut na mahamotong di Matutu tulang. saha main na solo, saha main na tuwotean. Upasa kami ulo si Tuhamuna, saha mahamu gabian, cara sahama na to parhorata. Manulu, si monang-monang ma. Ya kaboros pirna pinasahat muna Tuhani. Sobat kita yang mulai itu tua ketulang na tulang saya firman kok kibal-bal pasalongat. Birma to dini habis luka pinapari di dan mangon. Jol lucu-lucu nang dalannya kapas samotan. Suwag di mana keningan namun kita saat tamu nak bulus torok rap bulus dagajak bulus malas. Saya las rohani badan, las nang rohani kapar tudon nami. Saya dapat matok akademi duluan nami. Jala jupang na jinalahan nami. Asa dapat semua hata di nama itu amat dokor semua nama ngapu hata munaya karaja nami at tulang na burju. Asa horbisi tikotan matong pasisapang nawalu. Parbutuhan mangalili, parmata mangalualu. Ibaliat di mana antum manggagat alay tuhuta margalu-galu. Salhuna kahata pasu. Doktor na pinasa una Tuhani ko na niya sumutot. Tutakas matongi ako nami. Marto nga ni Jab. Ala ni tulang. So kung nakakala makatayot pa niya nabudari na makatahita. Tapos naman namin mahamutulang. So kung kansingkat ni nagtakot tuga na sami. Alas-alas di soto. Selesai ta akan ilaw ta Raja Nabi. Manang nasokot dia pin noti haroron niya anak ko nami. Las maruham na tas kung mahal sa kani tulang. Salamat sa mga ano kayo mga robe hami. Oh, you know? Oh. Tulang. Ya. Ano na tuwi siya masahat? Ya. Langsung madua. Sampai na panas din. Para sulit, kumang oral sa tarong Ara, naboy. Panas din. Ya. Amamboru da ngapala sikitan nami binunga huwoto hami las ni rohamuni di bagas atikot. Marulukuro matot di muna nang hami tesoni marulukuro. Mataro silas ni rohan api nasa muna di bagas atikot. Raite karaja ni amamboru asa hudaro hami si tiu-tiu do tasahatan. Dari Raja Nami Gabi. Asa hudaro hami hata si tiu-tiu do hasahatan di ema ede do sian kuria. Aku sahalak kuliludo kapon Yesus boyo monang talumusui narong. Saya ihutonoku Yesus olo aku namanya.
Ada yang menami dari dalam hijab, saya berbahagia mawarmu, saya roh maharajaun, saya saum alamun rohani dan rohson dari dalam hijab, dia memang manusia jabat, saya sama sana sisa pepesta kami, di dosa di dewan nama dosa Tuhani, unang kami tunjukkan kepamujunan, bahwa mana sisa penanggung, horon apun harajaun, doho tangguhun, roli kasana apos saliring-liring. Amin. Horas mari kita saluhna. Horas. Jadi di hula-hula namin, bola tulang, bola nyari, bola robo, hula-hula na maranggi sigurus, do arikona, molo ketu kesikul hika marsipangaron raja nani, bugorahani hamu, asmar wahuna, so ini mabilang nani sebenarnya ya sebutong gaya jarawa, partikenok pasangkali ko hamuna, suala bari nani. Dihika sa sana STM sa Daroha. Lumobi ng matutuwa na kutok kami so. Roma hamu, mga sautan namin. Nangigala perluasa. Atau tangan tuari, rap doida. Mga ladeni akka tamutla. Kita mergancang berbaris. Berbaris sila. Unang alok di jalan di dalam. Soalnya mah ada masa kami tiket tuh baru yang itu. Jadi soalnya mah ala permangan ang mana jadi dihampak ke hula-hula nami, hula-hula nengbolan, hula-hula sinampila asarak mahita di zona Para sa lituhan. Alam niya lituhan ng ilunahan ng tong pagko. Asa ho tong naman dungan niya hami dala ng rupiami. Sina magulaw ang kaparadato kami lituhan di na sumarang tulungan ni Roham. Alituan din ang taala namin ang taruhonon namin na itong kinaina namin ang gawalong yan yun. Tu para diyanan para sa itong kinani. Homo totong naman dungan niya hami dala namang liyog di hami lituhan. Asa gawin dapat di bagasag namin o hulong na saktoy di hami lituhan. Talumobi di hami na marhula-hula baru suwang-suwanina ng mardonga sa huta. Asa gabi magkoronggo di hami lang magmiti pasagapong guarang una ba di ay. At kung asi maruay malituhan, jalo mata miyang nanyon. Wala mga sahod guarnya na Tuhan Yesus Kristus makaniyak kami toho. Amin. Martua mangan. Jadi semua lima dihamuna seluruh raja di hula-hula natin, raja di doka sautan natin. Dito na sa Raja STM natin, asa marapi ka mga reduti yak ka ulaw ko na ni sulutan. Martua di bata. Asa boy, pagka siya nung lapas ato na pasangat pagpapuna raja di hula-hula natin.
Ya. Tes, tes. Mati Rupi, tahan. Jadi di yang gini bes warna di sonro kami akan ngamusya si hormo bolo berang lo toketa naro ko tunggu di bakat tidak boyo di kami di pabor halus jadi buti lagi binegi anong mo be nasoso tunggu ni nonton moro ang kita do ke botol tahun dan nama dia mata nama dia lina along do amanna along do inom jadi mana ngasong pia nian bolo puda mana nasi pasimo au sura si pangano dakala aku aburo alai bolo puda anggiat boy di pahuso-huso di bersaruan asara dutto to katido domo ulau damai ulau nanggit kumai beropik munang baju ni rohani akan kita songoni no kolong mga hulong bolo nang malo mga jong kita alon na ro ale mo malo ro pero nga jole nengel ni itu kami akan metu si alo benasil itu baba nega beta sako sama cuma jadi ngatur doa berduka cita imane parlau ninong to jadi ulah damang me ulah lagi kume suni pura kaspasingon alion ka tutur lumobi ulah ta jadi saudara nama dua pe donon nang alarong do pe tahun akan aposo bago nama dungdung mangga tu pilo-pilo marazar salpunga dia mau kana lungun
saya rumah kana jagar. Dari di samping ini, otik sosadia, adong do, buat kami, anggi apa ya sih tu sirah. Tonggi mai tu gula benong wangi, surya kabodei, pausok mai berkesorong, kaya udah kuat tu sudah duk kecap, maduk pete dua tonggi, jadi sampai do apa? Dusta ita. Jadi saat kami magurang iluluan na masahok ni Roa. Jadi isolay kabiyo. Roro kami siya nagka-lumamong sa punguan. Mulotong pisusok kami sudah lay do ito. Bababay nun. Kurang ang kahalangan daw ni yung mataniba. Jadi iparborha ni ito doon. Sa kami ang karumamong sa luna. Narohod na kami lay. Mga rasaw sungod dia pinaliton ni Natodon. Ang dia madi kemudian ni hari si ibu marwah ka sras ni roha dia musuh ka keluarga jala inang Natodon pe di jalo di Batama inganan siya muna. Jadi tarsongon ang karat dasar le kata batuba siya gusto ni roha tarui oti suseria be asmarwa ni lai majalo ditabani do amplop ni ka pribadi walaupun pe tulay pag-iwi pasatami ba sisa jaro mang ke keluarga. Semua mahal sekali. Orang lebih siap karuman. Jadi waktu nado hurwe. Bolong nasikop siarong na madabday. Mulai ati madiduwata, mulai ati manang lingita salutna. Sa tabi godang diluran na nihormata punguan na bahamo ni Uroha. Di keluarga besar markasi marmata terlumbi di rumah nami Pak Dio. Keluarga salutna nakaningan nakahata Buddha ramulay marusong inungton mengasifat di bigiho anggia si dohonon nami doho holanon nama momosot dohonon nami hata ni duhata nung binigim mulai na mamukka ulon ni nungton ikonodo benong mubetu jaham anggia postorohan nami kodo pangguaran di umakton ikko guarna ulinari kemetu akareme asatari jamusi inungton tu akarina mengyo dina di patu pahamu ima ulon namang idutangian siya tuhata di perboding ni naturaston anggia ma martinangi marbinige mata nomor 2 di bata atu akan namang ihut tangi dia ka pangiduata dabo dia akan yang diluar so paduan dia akan nama 2 jong do pauluan manotak natau to patapahan dapat matong akan yang dilon jumpa manang akan ajinala dohoro nami ma panipulina siya kami akarungamu dia ka parlabangan nahida garutokin odo si pata mudak martongaborngin borhat nang tongaborngin lo name masuk kata ni simorang-morang asa bago na barundung matu pilo-pilo na barajar duko nanon tataruhon inong tau tingana perena per satu kenen asiro ani duata salpu mariamu na lum seroma kana jagar simorang-morang ma siya kami akarumamu salutna mulai mak tedusta ita Alah udah mamuka, autong mengujungi. anong pete Oh, agak taruh mah tuh. Jadi permusi nami, gabit, kenapa sobat putih ya, oh mereka, tete loh. Bah coba, akan lagu rohani bah. Di akka dengan saudaranya anak nami. Jadi nang semua dia be teror sejarah hamba kudang muna. Tahu nami jo kata Mulate ma iduata, mulate ma di Pumata. Dokar rumah saluna. Akar rumah lapangan, akar rumah marsipa sa Punguan. Punguan maksi lawolongan. Dan taga meroak songonon torok munaka adik-adikku masih itu roakku Amerika muna. Sehingga dia begitu akka kata poda, akka hata purapuna inemu na tuami. Boy gabe memperkuat, memperteguh keluarga, mengaruhi setahun masih dituruan nami seluruh na keluarga aku ini seluruh na keluarga bulan hata melatih dari pasang tani tuamu. Saya buat tema harus nak akan dahulu na ringgan ni besok muna tuami. Melatih dokter dari. jadi mulai ada mah dapat nami saudit songon na tutuni nakon namyo. Hauma
Amang, dongan ni anak namin sa ulaw, Panginoon namin, say tunggal sa dia pe, dia akan mendongan muna perdalam muna, tong malu-malu hamu membentuk anak namin. Dongan ni mulai hati tersantai mendongan. Oh, permusik nama. Kamu coba lagu rohani Pak. Asal udah di mana Pak? Inang nang perjulo dialap ni Tuhan tawa. Jadi di sonro kami sian kuria ni inangong na sian GBI na adong di jalan Paraksi Sibura-Mura. Jadi ada orang manusia ada utusan mau pasahaton aka songon sosial na dipatupan di gereja. Songon non sian UIBI sian gereja. Nah, jadi ada orang suhu pasat kami, ada orang semedok kata dong pun juga. Mungkin lebih ada kami di warung hakni inanai hakolongan. Jauh ya Pak.
Moriate mana di Tuhan, Moriate mana kan kita salurkan. Jadi pesatan maju perjulu hati siang. Besar wanita Betel na adong di Sidikalang Panji Sibura-Bura sebagai mengucap syukur dan atas meninggalnya dan atas berduka cita, kami turut berduka cita atas meninggalnya ibu kekasih kita yang kita kasih ini. Gudang do pengalaman nami sian ibu namion alani pasrah kami tua muna sebagai pesan sian kami orang tua muna keluarga besar na adong di BBI Jalan Praksi sada maro amuna ikhlas mahu paberhaton ina nata olongion jala pasat tamuma dirimu na Tuhan asalam bogo hamu marapor siaw ke Tuhan alana olanido pengaduan na terakhir jadi molo inangon nung ngabe sahaton tu Tuhani jadi moliate makutu baga satikion ison hari wanita Betel adong siluan nami sebagai ganti krans bunga tung sadia pe na upasa kami Tuhamuna las marohamuna ba moliate mari Tuhan Yesus kami memberkati harus keluarga nang pamilya si solong sasune moliate ma. Kami mewakili siang sosial Matokok Katado. Jadi dihopang Simon memahami sebagai orang tua nasihat rumah di hari data ini inangong di dalam persahitun nape rumah takas do dibutuhami. Jadi na sangat kubanggahon ima nalaho parmodling ni ina na taho holongyon martelepon doho siang Jakarta asa dokoko rohami rumah sakit martaniam rohami ama uber kami do ibu dokter memang dan bagaimana makatay son isi sangat lobe martaniam kami ku aborhat kami di mana asa di jalo Tuhan di mana di siamunai. Jadi nape nang lao omaon Simon dot tu adikmu dan hidup nami di dia pe ho maringana manang di dia pe ho karejo ingot Tuhan alana sudena nasakna adong di bagasan parngulunon sudah atas seizin di Tuhan dok. Jadi tusumuni pe error nami nesen kuria itu hatta lahu pabor hatun omaon pinganan pasatokinani ba ubangido tuhamuna keluarga sada marohamuna di luar narion unang gabe alanong perjolo dialak tuhatta omaon gabe kamu dan dengan akan namarha maranggi alai ikut semakin lebih dekat dohamu tujuan niario. Jadi lihamu sudah keluarga nape tu sisi mononon pasatami nak sudah mahamu majawe. Jadi semua lima sosial pasatamu mah pribadi tak. Jadi kamu musik Jadi puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus. Mana hari yang indah ini, kita masih dapat kumpul di tempat ini. Saya secara pribadi, Om, doakan Mama, biar Mama diterima di situ Yesus, Om. Mama ini orang baik, Om. Mungkin kita semua udah tahu Mama ini gimana sifatnya, Om. Mama ini orangnya baik, rajin beribadah, Om. Bertanggung jawab sama anaknya, penyabar, Om. Capek menghibur diri sendiri, Om. Kalau nggak punya Tuhan, kalau nggak punya Tuhan Yesus, dengar kabar seperti ini, bisa duluan mati aku di saat pas sana, Om. Aku sendiri di kos, dengar kabar Mama udah pergi. Aku sempatkan nelpon sama Bau.
urusnya nipar. Mama mau pergi, panggil dulu om pendeta bu, biar diberangkatkan mamaku bu, biar tenang aku di sini. Rupanya dikabulkan Tuhan Yesus, masih sempat orang om datang ke rumah sakit, berdoa mengantarkan mamaku. Saya sekali lagi minta om, tolong doakan dengan tulus om, agar Tuhan Yesus menerima mama di sisinya om. Terima kasih untuk semuanya. Nami kami itu keluarga nama roha ke kaum majo lagu riai na hobar pusing. Jadi sa terima di hamu hula-hula nami ala